Znači, ono kad mi govorimo građanin, mi uopšte ne pričamo o tome da je on slobodan, nego obrnuto, nama nameću i srpskom narodu i tim peregrinima koji su građansko društvo, nameću da smo u stvari porobljen narod. Nameću nam koncept te rimske teritorijalne civilizacije i vidite, imamo princip koji važi na zapadu. Svi stanovnici Rima su Rimljani, svi stanovnici Francuske su Francuzi, svi stanovnici Italije su Italijani. A pitanje je za te koji su građansko društvo i predstavnici građanskog društva u Srbiji, da li su svi oni kao stanovnici Srbije Srbijanci? Da li je Sonja Liht, da li su Biserko, Kandićka Srbijanke? Treba im zadati pitanje. Ako ste za građansko društvo, to vam je, izvolite, princip građanski. Država se naziva Srbija, znači vi ste Srbijanci ili Srbijanke. Ali oni neće, pa i Srpkinje. Zašto je strašno biti Srbijanac? To neko osuđuje kao to je nedopustiv termin. Pa to je termin za ponos. Ja sam živio, iako sam ja iz Crne Gore, od malena sam živio u Srbiji. To je najbolji narod. To su najbolje komšije. I to je časno biti Srbijanac. Srbijanac koji je pobedio u Prvom svetskom ratu. Nisu pobedili Srbi, nego su pobedili Srbijanci, bre ljudi. Aman, imamo spomenik zaštitnici Beograda, iako su to bili zaštitnici Srbije, spomenik ruske slave, spomenici koji su izbačeni na Novo groblje. Novo groblje je bila periferija posle Prvog svetskog rata Beograda. To je sramota. Ja sam nekoliko puta podnosio zahtev Komisiji za trgove i ulice da se ta dva veličanstvena spomenika prenesu u centar, jer treba da služe ne samo onima koji su poginuli i da se slave, nego i da služe turizmu, ali ne daju zlotvori, jer ovde upravljaju i upravo jezuiti i ta mafija antisrpska koja je osmislila operaciju Memorandum i onda su demonizovali prava Srba da žive u jednoj srpskoj državi i onda su jezuitski agenti u Srbiji, koji isto tako nastupaju skoro svaki dan na televiziji, propagirali neke granice Karloba, Kogolu i Virovitica. Ja sam prošli put govorio kad su ovde bili jedan Slovenac i jedan Dalmatinac, zadao im pitanje kako se zove reka Po. Pa zove se Padusa latinski, ali se u originalu zove Paduša, jer reka Po pada s Alpa. Svi ti Raseni su, pa čak i po Obradu Stanoviću, bili etruski, odnosno Sloveni, odnosno Srbi. I ja se sad vraćam na ono što je tema mog izlaganja, zahteve koje sam podneo ministarstvima u okviru Srbije. 11. jula 2016. godine sam podneo zahtev za formiranje Nacionalnog saveta manjine RAS, iako sam ja znao da je RAS drevni naziv za Srbe do 1848. godine ili Koloveni. Oni su uputili zahtev Republičkom zavodu za statistiku i konstatovali da je 2011. godine u popisnim listama samo 10 ljudi se izjasnilo kao pripadnici naroda RAS, odnosno Rašana, Rašanke, Raseni, i oni su konstatovali da ne postoji reprezentativnost, respektabilna brojnost i konstatovali da treba zahtev od 5% od tih popisanih ljudi koji se izjašnjavaju kao Raseni, odnosno Rašani, da podnese zahtev, a ne ja kao pojedinac, i u tom smislu su odbili da registruju nacionalnu manjinu. Zašto sam ja to podneo? Pa bolje je biti nacionalna manjina u Srbiji nego biti Srbi. To je strašno i to je nedopustivo, ali to je činjenica. Onda sam 28. avgusta podneo Republičkom zavodu za statistiku jedan ozbiljan protest u kome sam ukazao da je stravično i oblik popisnog genocida što u popisnim listama, odnosno upitnicima za popis u 2021. godini neće uopšte biti pojma Srbi. Znači, to je ona crna psihijatrija, odnosno psihologija, crna psihologija o kojoj je profesor Mila Alečković govorila, da na jedan perfidan način, suptilan način, ne pominjanjem u
popisnim upitnicima pojma Srbin, Srpkinja, izbrišu podsvesno želju uopšte Srba da se tako izjasne, nego da se izjasne na neki drugi način i da razbije se srpski korpus. Znači, 12.11.2012. godine ja sam zvao načelnicu, odnosno rukovodilaca te službe za popis, ona mi je rekla mi ćemo odgovoriti. Ja sam rekao, molim vas, ja već sam pripremio tužbu da podnesem tužbu za ponuđenje. Šta je tužba za ponuđenje? Da se upravnim sudom prisili Republički zavod i ministarstvo, ako treba, da u popisne upitnike unesu pojam Srbin i Srpkinja. Jer na taj način, brisanjem, oni rade i ovo o čemu je Dragan Petrović govorio, ubacuju genetski materijal nesrpski, druge rase, da bi romeizovali Srbe i da bi kroz, više se ne zovu Cigani, pazite, Ciganin to je časno ime, a oni sad zovu Romi. I pazite, jedan je korak od Roma do Romeja. I onda ćemo mi ispasti isto Rumunija. Rumunija kao nacija je stvorena u 19. veku. Jezik rumunski, Slobodan Milošević je veličanstveno govorio o tome, iako je prvi o tome pisao Slobodan Jarčević. Jer je pisao knjigu i objavio Rumuni bivši Srbi. I vidite kako je taj proces suptilan, jer ga vodi Vatikan, jer terminološki rat je najstrašniji rat koji se vodi protiv srpskog, odnosno rasenskog naroda, jer nikoga ne primećuje, jer se odvija u dugim periodima. Pa od pojma Akrajine ili Krajina Rusije postane Ukrajina i druga nacija. Tako da i Vena je pojam koji je bio čisto slovenski, ali vi vidite kako ta tehnologija i ta crna psihologija daje vrlo uspešne rezultate. Ja bih ovde podsjetio ljude koji gledaju i prenos i koji će videti snimak, da je za popis 2021. godine javna rasprava obavljena pre nego što je donet zakon o popisu, što je nonsens. Zamislite zakon o popisu koji reguliše pitanje ko će razraditi metodologiju pripreme popisa, koji definiše ko će sprovesti okrugle stolove, znači gde će biti izložena različita mišljenja koje će se sukobiti da bi se došlo do popisnih upitnika u skladu sa zakonom i nacionalnim interesima, kako se reguliše u tom zakonu. Znači, zakon je usvojen 3. februara 2020. znači ove godine, a javna rasprava je o popisu sprovedena pre usvajanja tog zakona. Zašto? Zato što oni potpuno ignorišu šta će Skupština da usvoji. Oni se upravljaju, imamo ovde taj njihov odgovor, po principima koji je propisala neka struktura u Evropi. Znači, ne Skupština Srbije, nego neko u Evropi koji propisuje kako će se obaviti popis i kako se uopšte neće spominjati narod koji je spomenut u članu 1 Ustava. Znači, sav taj popis je neustavan, nezakonit i jedna čista prevara. Ali vidite šta se dešava s javnim raspravama. Juče je bila javna rasprava o Košutnjaku. I ljude koji su došli iz Košutnjaka da utiču na tu javnu raspravu i da iznesu svoje stavove u gradskim organima, uopšte ih nisu pustili da uđu unutra. Tako da mi imamo isti slučaj. Znači, ja sam podneo zahtev da se organizuje naučna rasprava kako ti upitnici moraju da izgledaju da mi ne bi bili masa i identitet kao što se desilo u Crnoj Gori. Da ne pričaju o crnogorskoj naciji, jer je to sad već prevaziđen đilasovski pojam, nego pričaju identitet, naš identitet, kao moja košulja, pa sutra može da bude neka druga košulja, kao prljav veš. Ti danas imaš jedan identitet, sutra imaš drugi identitet, a ne ono što ja predlažem. Šta ja predlažem? Ja predlažem prost princip određivanja različitih nivoa, pojmova. Znači, to je prvo pojam da je neko čovek, znači svi smo mi ljudi. U popisu će se popisivati i stanovi.
Znači, te dve kategorije treba razgraničiti. Pa onda u okviru ljudi postoji bela rasa, postoji crna rasa, žuta rasa. Mi Srbi smo danas pretežno bele rase, ali pošto imamo mnogo Kineza, mi ćemo kroz 10 godina imati i Srbe žute rase. Pa trebamo da danas znamo koliko ima Srba bele rase, a koliko će za 10 godina biti u tom nekom novom popisu. Pa onda treba odrediti u popisu da li je neko Sloven, treba da se izjasni da li je on Sloven ili nije Sloven. Pa oni koji su u Sandžaku, većina znaju da li su oni poreklom Sloveni ili su poreklom Turci. I jedno i drugo je časno. Ili su neke druge loze i nekog drugog redosleda. Danas je to vrlo lako. Danas je nauka toliko napredovala da imamo haplogrupe. U haplogrupama se zna da je haplogrupa R1A1 začeta u Lepenskom viru pre 12.200 godina. Pa vidite, u gornjim planinskim krajevima se ta haplogrupa R1A1 očuvala. Imate ljude svetlih očiju, svetle kose i dan danas. Tako da, to nije ništa sramota. Ja nemam plave oči, nemam plavu kosu, ali poštujem te ljude plavih očiju i plave kose da imaju pravo na svoje poreklo, na svoju haplogrupu. Ja sam haplogrupa R1, B1, B1. Jer sam se, kad je Anatolij Kljosova, ja sam ga pozvao u Srbiju, jer je bio poznat u Srbiji pre nego što sam ja saznao za njega. On je bio legendaran, ali ja sam uspostavio kontakt, pozvu ga i mi smo otišli u manastir jedan tu na Fruškoj gori i sveštenik tamo seda, brada, dugačka, pojas onaj monaški, kosa bela, ali ja kažem, Anatolij, ja se kladim da je ovaj monah haplogrupa R1A1, a ja nisam. I on je tu oćutao za opkladu, kad je otišao u Ameriku, javio nam je samo da ćemo i on i ja dobiti epruvetu i platio je tamo u najvećoj kući koja radi DNK analizu. Ja sam uradio bris iz usta, monah je uradio analizu, poslali smo, kroz 2 meseca smo dobili odgovor da sam ja haplogrupa R1, B1, B1, a ovaj otac Arsenijević, koji je napisao velelepnu knjigu o Lepenskom viru, koji je uporedio kuće Lepenskog vira i kuće i strukturu tog arheološkog nalazišta Lepenski vir i kuću Srpske zadruge, identična je kuća. Tako da je on haplogrupa R1A1 i to je sve pravo i mogućnost i časno i jedno i drugo. Ali mi treba da se ne stidimo toga, mi nismo boljševici. Kod boljševika je bilo zabranjeno da pitaš koje nacije. Do pretprošle godine, ja sam to i prošli put rekao, bilo je zabranjeno da se analizira nacionalno poreklo Lenjina. Ali to sad više nije. Tako da u tom smislu ispod tog nivoa treba neko da se izjasni da li je Srbin ili je nesrbin. A ako je Srbin, onda može da se konstatuje i da je Šumadinac, i da je Vojvođanin, i da je Ličanin, ili da nešto drugo daje, i da vidimo koliko ima Ličana, koliko ima Krajišnika u Srbiji. Zašto je to sramota? Oni treba da se ponose, ali mi isto tako moramo da izborimo kao građansko društvo, da oni se kad tad vrate i da ne budu deo etničkog čišćenja samo zahvaljujući tome što je Broz nacrtao te etničke granice da bi razbio Jugoslaviju, što je i uspeo preko svojih janičara. Tako da u tom popisu ja se zalažem ne samo da se vrati i unese pojam Srbi, nego da se unese ta gradacija koja će postupnošću svojom obezbediti da se ispoštuje princip ko je koga rodio, a ne da svi budemo jedan đuture identitet i da se svi ponašamo kako ko hoće. Tako da u tom smislu mi imamo koncepciju i taj teror građanskog elementa koji ne shvata šta je građansko društvo i šta je cives i ne shvata te principe građanskog društva, a nameće da je identitet
glavni pojam sada i nameću, kao što je direktorka Narodnog muzeja u Beogradu pre ove Breškovićke, koja slavi sad 100 godina. Zamislite, žena koja nema baš 100 godina, ali skoro 100 godina, ona je direktorka Narodnog muzeja. Zato što i ta prethodna koja je bila, koja je organizovala da se eksponati iz Narodnog muzeja izmeste u jedno barsko područje, govorila i organizovala ogromne plakate kako je lepo biti Rimljani. Znači, nameće nam se taj princip peregrina, jer svi stanovnici Rima su Rimljani. Sad američka ambasada, nemačka ambasada finansira iskopavanje Viminacijuma, koji je bio okupacioni logor, kao i Sremska Mitrovica, kao i na Isus. To su sve bili vojni logori, ali Rim je shvatio da je mnogo skupo držati vojne logore. Pa vidite, Amerikanci smanjili su maksimalno broj vojnika u Bond stilu, iako ima koliko, 10-20 pratova, proizvoljno govorim, ali oni nemaju više od 300 vojnika, ja mislim, kako u jednoj televiziji. To je grad, Bond stil je grad. Pa grad, ali oni isto je mnogo skupo da drže vojnike u tom obimu koliko taj grad može da obezbedi. Pa i Rim je shvatio da je jeftinije da upravlja ljudima preko mozga, preko religije, preko latinice, pa nas sad okupiraju, ali vidite, mi Srbi u Srbiji nemamo pravo da branimo našu azbuku, koja je iskonsko srpska, koja je ispisana bila na spomenicima etruskim, na Apeninima, u Maloj Aziji. Sva Mala Azija je ispisana tim azbučnim spomenicima. Vidite, nacionalnost, potpuna sloboda. U pismu koje mi piše Republički zavod za statistiku kaže mora se na popisu 2021. godine obezbediti apsolutna sloboda, a to je upravo ta prevara, da u upitniku za popis nema pojma Srbi, nego apsolutna sloboda, pa ti možeš da kažeš šta god hoćeš, da si Egipćanin, da si Amerikanac, šta god hoćeš, oni ti garantuju potpunu slobodu. Ako nama garantuje pravo primene člana 1 Ustava Srbije, da li neko to garantuje? Ne garantuju. Ne samo ne garantuju, nego se sistemski bore protiv toga da mi Srbi kao narod koji se spominje u članu 1 Ustava Srbije i nigde drugo u Ustavu Srbije se ne pominje srpski narod. Zašto? Zato što ima manje prava nego što imaju nacionalne manjine. Mi nemamo nigde ni jedan, evo sad u Americi, jedno društvo koje se zove Tesli narod, je istupam protiv tog termina, ali oni pošteno hoće da se definiše nacionalna strategija srpskog naroda. Zašto oni to rade? Ja nisam protiv, ja ih podržavam u tom delu, ne u delu samog naziva Tesli narod, jer je to prevara, da se izbriše srpski narod, a onda se uvede pojam Tesli narod, a pošto Hrvati svojataju Nikolu Teslu, naš narod ili Tesli narod može da bude i hrvatski narod, koji do 19. veka nije postojao. Tako da su to prevari i to su te faze u realizaciji terminološkog rata protiv srpskog naroda. Tako da ova potpuna sloboda je forma crne psihijatrije ovog režima. Znači, inkorporiran je režim zapadni koji perfidno deluje preko svog marionetskog vrha, ali i unutar sistema. Vidite, jedan Rasim Ljajić sad lobira preko direktora Republičkog zavoda za statistiku, jer ga je doveo preko tog ključa partokratskog. On je pitao da li je bolje biti Hercegovac ili Crnogorac ili Srbin da bi bio izabran za direktora Zavoda za statistiku. I Rasim Ljajić ga drži tamo i lobira faktički. I šta rade? Rade jednu perfidnu igru, ne samo protiv Srba, nego i protiv jadnih tih ljudi iz Sandžaka, iako je Sandžak bio i Beograd. To je administrativna podela u turskom sistemu, političkom. Pa oni, Ivan Klajn im je učinio podvolu, jer verovatno se zavitlavao. Pa su od Bosanaca napravili Bošnjake. Iako je Bos božanska oznaka, kao što je i Mos, to je oznaka božanstveni, jer je skraćenica koja se vidi na pitosu iz Vinče koji je očuvan. Tamo ima znak Moskva, ali to je znak Sohe. I oni sad od
božanskog naziva Bosna, Venija, božanska Venija, oni su iz Bosvenija, odnosno Bosnija ili Bosna i Hercegovina, izmislili termin Boš, Bošnjak. Pa to nema nikakve veze sa tim bošnjačkim, jer se izgubio smisao, ali oni tako u terminološkom ratu i prave manipulacije da bi potpuno izbrisali i istisnuli ne samo sa ovog područja Srbe, nego da bi istisnuli i te iste Albanci, jer i termin Albanci je izmišljen iz Alb Veni, beli Veni, pa ono njihovo keče, to jeste znak sunca i beli zraci koje vidimo i dan danas, evo vidite na Lepenskom viru 21. juna u 6 sati ujutru se svake dugodnevnice pojavi sunce koji svojim krugom i sunčevim zracima oko brda formira to A, koje su naši drevni preci, Sloveni, Srbi, shvatali kao Az, jer su videli da to nije statična pojava, jer sunce svako treće jutro se rodi na drugom mestu i 6 meseci ide od desnicu pa se vrati i oni su videli da je to kolo koje se odražava na preseku drveta u vidu godova. Znači, kad su otkrili kada se dodaje novi god na preseku drveta, odnosno smatrali su da je to božansko kolo, nebesno kolo, oni su mogli da odrede to što su nazivali kao tajno znanje kolodar. To tajno znanje drevnih Slovena mi danas nazivamo kalendar. Odnosno, oni su stekli tehnologiju kada sejati, a kada žnjeti, i onda su u Viči počeli da grade kuće od drveta, zato što su imali predstavu da je to božanski materijal i vlakna drveta su božanski, tako da svaki kapitel, vidite, ne samo dorski koji je kružni, nego i korinski ima taj znak kola, krst sunca prelazi u cvetić, a krst majke zemlje prelazi u volutu i odavde ide u kanelure upravo ta drvena vlakna, odnosno sunčev zrak koji su oni smatrali da se u proleće produžava kroz drvo i vaskršava priroda upravo zahvaljujući tom božanskom principu. Tako da se ja zalažem da u popisnim listama bude ne samo termin Srbi i Srpkinja, Srbin i Srpkinja, nego da Srbi kroz tu metodologiju izlaganja steknu pravo i da koriste taj svoj drevni naziv ras, jer taj termin je korišten ljudi sve do 1848. godine. 1848. godine u Pešti izbila revolucija, Srbi su se stavili na stranu Bečkog dvorca, ugušili su tu revoluciju u Pešti i Bečki car im je dao privilegije u tom prostoru koji se danas naziva Vojvodina. To su srpsko vojvodstvo bilo zahvaljujući tim privilegijama, ali ih je Bečki dvor lukavo ubedio da taj naziv ras je pogrdni ugarski naziv za Srbe Rac i oni su se preko patrijarha Rajačića odrekli tog naziva ras i ja se zalažem da se taj naziv ras, rod Az, rod prvobitnog, a prvobitno je bilo kolo, a kolo stvara venac života na zemlji, tako da su u srpskom se jeziku vidi da su pojmovi ras i kolo veni apsolutni sinonimi. Jer ako je ras, rod Az, rod prvobitnog, a prvobitno je kolo koje rađa venac života na zemlji, onda su to zaista sinonimi. I ja se borim da i u tom popisu bude i taj i drugi pojam kao drevni pojam, ne kao alternativni pojam za Srbe, nego kao drevni pojam Srba. Znači, da li biste vi koristili drevni pojam Srba ras u zagradi kolo veni? Pa neki će se izjasniti, neki će prvi put čuti to, ali zašto je bitno da se počne o tome pripovedati i to objašnjavati, jer je i reč kultura nastala u tom periodu Lepenskog vira upravo iz reči kolo, a kolo su osmislili iz tog az, tako da i u latinskom je očuvano da je reč kultura nastala iz reči colo.
I eto, vidite, sa tim bih i završio. Mi smo imali, prošli put sam rekao, jednog veličanstvenog naučnika Peđu Ristića, arhitektu, koji je uočio taj kružni isečak koji su drevni ljudi shvatili u Lepenskom viru, znači naši preci, i oni su videli da se preko puta Dunava upravo odigrava kolo u vidu najdužeg dana, u vidu dve ravnodevice, prolećne i jesenje, ovi žuti znaci, i u pogledu, u obliku najkraćeg dana, odnosno tog zimskog solsticija. Tako da u tom smislu taj znak kola vidimo i na najlepšem pravoslavnom hramu, gde je centralna kupola taj az Lepenskog vira, a ove ostale kupole su velike znak sunca, 4 velike koje stvaraju simetriju krsta i 4 male simetrija majke zemlje, i ceo hram je ocrtan procvatom prirode, i vi vidite da ta ista kosmogonija je iscrtana na ovoj knemidiji iz Gornje Vinče. Ja se ponavljam, znate, ali je dobro da se ja ponavljam dok ljudi ne shvate i vide da je reč Sloveni nastala iz reči koloveni, upravo to kolo koje je posledica tog poimanja az, odnosno ras. I vidite, tu je zlatna pločica iz Pirgija gde je bila ispisana na vrhu ta grafema koloveni, fonetskim, azbučnim znacima, znači 6000 godina pre nove ere. Azbučni znaci, a nas uče da je Ćirilo i Metodij u 9. veku da su doneli Srbima azbuku, što je netačno. A sa leve strane i u gornjem levom uglu imate napisano Bini kolo, ili ovde u ovom donjem redu Bini kolo. To je Svetislav Bilbija, koji je znao staroslovenski, je pročitao pravilno i rekao ovo su 5, 6, 7, 8 fonetski znaci, azbučni, a ovo je ideografski znak, i kaže ja ne znam šta to znači, ali ja sam uporedio sa onim natpisom sa ove zlatne pločice iz Pirgija, to je gradić severniji od Rima, gde je, vidite, bilo napisano koloveni. Tako da vidite, u Lepenskom viru, odnosno u Vinči, je kuća imala sohu ragatku, i u ragatku se stavljalo drugo brvno, odnosno kolac je soha imao završetak u obliku rogova, u te rogove se stavljalo drugo drvo u kome se videli godovi. Tako da, eto, zbog toga naši svi stanovnici, da tako kažem, svi stanovnici, odnosno svi Srbi na Balkanu, kad završavaju kuću, slave šta? Slave dizanje rogova. A ti rogovi su iz Vinče, odnosno Lepenskog vira. Tako da, ako mi budemo pravilno izložili taj princip ko je koga rodio i kako je neki viši pojam od nižeg pojma, na primjer čovek u odnosu na Sloveni, i na niži pojam deo Slovena Srbi, mi ćemo jasno očuvati i svoju neprekidnost od Lepenskog vira i Vinče, i ja se vraćam na taj princip dve civilizacije i na to da je ceo Balkan, vidite ovde je karta Il Regno della Serbia delta Artimenti Rasija. Ceo Balkan se zvao Rasija, pa se prostor etruskih i reke Po i ta severna Italija nazivala Rasija, ali su nas potisnuli, pa je Švajcarska nazivana Racija ili Ratija, ili Racija, ili Rutenija, ako je na latinskom, karte i 16. veka i 17. veka. A šta je metal Ruteniju? Rasija, odnosno Rusija po srpsku. Tako se zove taj metal po Rusiji. A Švajcarska je zvala Rutenija, odnosno Rusija, odnosno Rasija. Znači, mi vidimo da te prevare i taj rat koji se vodio na Balkanu nije nikakav negativan uticaj ili negativna dejstva ili te jugoslovenske armije ili Srba, nego je jedna boljševičko-jezuitska prevara da bi se otpisali krediti. Ali naši novinari o tome ćute. A naš ambasador je ovu kartu koja je iz Rima iz 1689. godine, napisano 1689.
godina. Znači, Vatikan je najveći falsifikator istorije Slovena, ali u Rimu su napravili u 17. veku, pazite, kraj 17. veka, napisali su kartu koja je 10 puta poštenija nego ovi naši predavači na Filozofskom fakultetu ili na Fakultetu političkih nauka, koji je nekad bio viša partijska škola Kumrovačka. Tako da, eto, ja sa time završavam. Sve su ovo prevare. Znači, mi treba da razumemo kome treba Srbija bez Srba. A popisom ovakvim se obezbeđuje Srbija bez Srba. Jer je to prevara, psihološka prevara, ili crna psihologija, ili crna psihijatrija. U Austro-Ugarskoj, u Nemačkoj, trockistima je trebalo za pravljenje Hazarskog kaganata 1918. godine, jer su planirali da ta nadnacionalna država bude na Balkanu. Trocki je bio u vreme izvršenja atentata na princa Ferdinanda u Sarajevu. Suržik Dmitrij Viktorović nam je objašnjavao kada Re Pešta rukovodi Psetancicom Beč na jednom naučnom okruglom stolu gde sam ja govorio o tome. Znači, ja sam čak zaboravio bio njegovo ime, ali ovo ime treba zapamtiti, jer je on konkretno rekao ko je u Pešti bio zainteresovan. Znači, neki bivši Soroševci su bili zainteresovani i oni su uneli tifus u Srbiju, ali znate, gordost da smo pobednici u Cerskoj bitci, da smo pobednici u Kolubarskoj bitci je zatamnio tu činjenicu da smo izloženi ne samo moćnim silama, nego daleko lukavijim silama. Jer šta se desilo? Ni posle Prvog svetskog rata niko nije pisao više o tom bakteriološkom ratu, tifusu, jer je on namerno ubačen. Austro-Ugarska armija nije napala preko Dunava, nego je napala preko Drine, jer su iz endemskih područja gde stalno tinja tifus u Bosni uneli tifus i svoje vojnike ostavili srpskoj armiji. I nije im uspelo u Cerskoj bitci jer je bila bliže letu. Pa onda Kolubarska bitka 1915. omogućila da se unese tifus po celoj Srbiji. I mi imamo spomenik najveći političaru koji zajedno sa svojim ministrom financija nije dao pare da se spreči taj tifus. Jer je nekom očigledno trebala Srbija bez Srba. A onda šta se desilo, pošto to nisu pisali, onda su u Drugom svetskom ratu partizane u Igmanskom maršu preveli preko 10 puta složenijeg geografskog, kako se zove, raspodela planinskog, da bi ih doveli na to tifusno područje. I ako se sećate, Sutjeska je onda bila gde su bili tifusari pa spašavaju, pa pogrom nad srpskim narodom. Pa i sad šta se dešava, ovaj pogrom sa, kako se zove, pandemijom ovo. To je samo jedan deo, jedna eksperiment faza, a možda će sledeći talas biti daleko složeniji, ali kad mi ne pišemo o tom bakteriološkom ratu, onda nećemo ni imati specijaliste sposobne da realno i savesne, da realno dejstvuju prema okolnostima, nego ćemo imati prodažne duše, znači, koji rade ono što je partijski vrh naredio, a njima naređuju iz svetskih centara. Zahvaljujem se na pažnji i spasibo svima. Priloži bilo